Ama pasyente, taja pasyente sem na tayong silo, tukim, na silo mo, inale, alungkan yan ngayon, be, pasyente, kimpi kay, ni mo tabile, na missing lin. Na umpa yung tisi po, ayo. Are you ready, yo? Trusting important na, yo. Trusting to be na. Ready? Ama pasyente, yo. pasyente, ma. Taja, pasyente sem na tayong silo, tukim, ma. Na silo yan, yo. Kami lo tukim, yo. Taja, kimpi ba pasyente, na silo sim lo tule, nang ben kay gawa tate. Na silo mo lo si mo lo tedi ya. We are ambassador ben iso kom to. Atong tang mi bala iyo. Patient gam le tung ki kala e ben Holy Spirit nga cha pala ji ja le tung patient the lo te area pala ji ja ama patient gam ma le ben represent la ta ta ja ama le ama lo patient so o ma sa la ta ja trusting ki sa ta mi ja na mi sing le je so yin ne mo ngam le na pung pin lo sim ke are e pien len be le tung na de ngai so se le tung lam na de ngai so len ke ma ri ka ma ri na sam ni al thang so ni e mo nge ke to ang king ang ye de a chi na ben trust ni na ben ma e pa se ni na trust ni na ben e be pa se se di lo e ma action la ri yo e ma i ka so ngai pa se so ha yo de e ma now so stand ben trusting ben ai mai la mai pasin ni nei mo le tam de king kong body ka nang tung ba sa ka safety ta te na sin ro se e trusting ni kisa a ja ma um pa de 1 2 3 yes oh da na kin la nai lo yo ma completely yo pasin trusting na yo pasin na mo ta pile to ba na pumpin lo sim na pumpin lo sim na ka ke pi mo le trust me yo lại yo mane je inwa izwa ima izwa ei ben pasin to ton ta yo pa mi trusting ben ba ya je le pasin so mi de pasin la sin lo ji yo pasin nang ke mi nei le John Swazo, nang case one no like nang so coming ha, nang kung ba si gatan ka ga ke di yo. 8% you ta bi le tami trusting ben na ki boying ye, ki boy a trusting on lo pi ben. A ja se wo chi ba, ki kha mi sa ke lang ke jim ke. A to ja testimony yo ja 1 week after 1 week 2 week ki mang ja yo. To ja nang pasin so ben no ta na bi ta bi le. Pasien nang tung pasien aga tum ka body hi tami pe ke sang ye pasien gamle di na to ke ji nom na pasien gamle di na pe salvation assurance ne ta di dai ma trusting om lo pi pe assurance salvation pe ki nga ngai lo de booking ngai lo de agreement pasien na sem na de tu ki ma pasien na thei si le so be na ya assurance salvation pe hi ja so na assurance ne thi lo de salvation tami ja assurance salvation ben require three thing thei na pasin sem na de mo na le ama ko nga mo ngam na trusting ta ting ang bu sim ta ja assurance salvation om yo ta assurance salvation ben pasin gam le ama di na ke interpret la ye lo da le